Ki khatwei ngut ki khna skol ki bawan shakmat hapok ka kerdan bashipau na pedeng ki pau hajar ngut ki khna skol na them ribhoi district ha ka kerdan jong ka secondary school living certificate jong usnam arjar arpau arpuei ki belawan ra ya kanam ka burom ha ka district ki la sha pen kup burom ha ka ribhoi youth federation ne RBYF lengba ka tna trei kampule puthi jong ka tei ka seng u kongsan ha ka tei ka jing sha pen kup burom ulalong uba Preston Tensong sembut menteri rangba ka sorkar jela ha ka bala sakilang da ka jingdon lang u MLA ka nopo constituency uba Merrill Bonds im u MLA ka umsning constituency uba Jason S Maulong u Father Lawrence Karlunai principal ka Balawan College umsning uba Rempang Khar Kongor EE ka PWD umsning division uba Kit Bok Nong Steng SDO ka PWD umsning subdivision u president ka RBYF uba Bipul thank you bat kiwei kinong yalam ka RBYF bat kiwei haba kran lengkot uba Preston ula kentu kan pham ye kidkhot ka RBYF bat kerpang shaki samla bakin long ki batrei shitom kumno ban kentiu ya ka yok ka kot ha ka jaka bat kishnong bakidon bakin long ki breu ki besha keno ha ki weipat ya ka jinglong ka jaj benreu uba Merelbon ha ka jingkran jong u ula ai jingmut ye ki samla bakin long ki atiar ha ka ri bat ka jaj benreu bat uba Jason ubala ai katu kat ne ki kentien ai mensim shaki khna skol bakin dangkiu irat ha ka pule puthi ka jongki ki khna skol ki besha pun kup burom ha ka ne ka sngi ka khat khandai tarik nai wing ha Balawan College umsning kilong ka dahun shisha nongbri na Holy Angel Secondary School Bhoi Rembong bakhor ya ka total mark sanspa san pusau meda ai bakor giri lengskor na Nehru Memorial School umsning bakhor ya ka total mark sanspa lai pukhandai Shimti Mary Mukhem na King of Kings Secondary School mau kerdap bakhor ya ka total mark sanspa lai pupra Iban la maring na St Paul Higher Secondary School nongpo bakhor sanspa lai pnyo total marks bat kiwei ki bakentup ya arngot ki bawan haka kerdan bahnreu bat yok mar sanspa lai pulai total marks la penkup buromru ya usamla areston man bhar ndong sngi ubala yok ya ka khusnam kerpang kum usamla na them ribhoi ubalap ningkong ya dotli haka technical name kum uchanna arestone bat nakaliang ka RBYF kala ai da ka dorkhas ya usambut menteri rangba ka jela uba Preston Tensong kabadai halor ka jinglip light ba kha ha ka them ribhoi kamdan bangi na sange ya batulong ya kung kini program na mangi uso ya ka jingai chungi ka babek sa kita kikun kiba wan sakmat na po ka Ribo district lana na pe ki news kita ki print media lana ta ki social media niwi kiwi gisang kita ai ki lai po sa po mut lana palat di kita ka jingai hande ka kat ka Ribo Federation pa ngijit tang si pomut ka bangi pengkup burong ni lagi sepumut ki buan top haka SSLC examination dan sen ka penginang long ke cingelang ngilong ba balik perkhat no ru ya ki HSLC kita ki higher secondary ki ba pendek ya ka higher secondary examination ke joki handrai bab ru ya kita ki degree ba pendek ya ki degree dan ki postgraduate lalu ya kita ki PhD ki balik na ka Riboi district Andre nama kawa jane kapuar ngasekran ka executive committee bato ha kani ka state government ni pendep suai ka benta ka ba nirajuya na kapor sa kapor andre hadis nam di berman part ni perkhat ya kata ka jipeni ki jongi ya kum kini ki perkhat bermai hapo dari Boy district lakren gidang dura ya ki birokrat ki khot kini ki officer rangba hapo ka jela ka jongi ki bana ka family boy Irang duna hadu kata Irang don dan iwi IS kau berbuat George Sing Siem nopo maurong Irang don dan armut ki MCS ikong BRCM buat ikong Birani Irang don tang buwe MPS buat di Moksha Irang duna doktor sekiladon kat tu kat ni ki engineer sekiladon kat tu kat ni ki walami nak khamri boy ke jumi Dok yo doctorate ki pala yo ikatan PhD kelas London kelas ni betang iso sarok isno kan tentu ikut sama jadi bayo ito award pada si ki berang dekat ni bikin bok tu ya
Kinamdon gelenti ke bajengai punya. Ya belum tu itu go. Kijenge di babun, kiding kukian babun di Banangwan. Nikit bok ke piang. Kikiri kipa kikesan ya ki. Kidon kilongying kibalak ban kesan. Kidon kilongying kibawan kilongying kibaduk. Kibakruduk. Bahap pandiang nagaram kesya pan kesan school jadi kun iksiu bijoki. Ku kisam lagi. Min burom. Min yau ya kane ka kerku. Kabagi kimi kipa. Kila kesan. Ki gardiang ki mi kipai. Ki benyok panyok. Ki bala kesan dia pi yang hilang bodok. Bakin long bangin long kumne kum bangin long. Ide ben siu kilian. Bak kabainong ka ban pen kemen. Yagi kimi kipa. Yagi nong yalam jok RBF kelapdan kurang mi pinta. Kalau lada tin poy kelas 12. You will shine more. Tin poy ada degree pinang shine susu. Poy master degree pinang shine susu. Ikwa lagi kata. Dan yang ketong, gibayo ek awat pada kasih. Kumpul suami Vivekananda long. Arise away and do not stop until you achieve your goal. Para kita jumpi kepada kami para bangsa. Bah kajuk kita hidupan kejian jista. Yes, kuma kami bak meran menegin mau bagi sukai dia tentang kata paham surga. Idon sipo si becap arja dua. Gimana mau bak berfadi okam surga. Pidi bentau kalat dengan tina nade. Kesurga kadang senda, pini idon senda, pina don ke egi kejian. Ni pidi kata kalat di hidup bagi kendor besar. Kita nol kejian kadang. Tidak kalian juga kita lokal MLA kadang hanya ngadon senda pidi kadang kita kamtan. Pi benda kita baik kejian. Peranti gini kihat diberi pinang dan terstop dan gesukman. Isu tu apa jingga ini dijuhi rupah, pendek besar. Kemudian gini naik iba kita pos ke pos ki kinong kita SSC ni mata kini ketulak badai karang ki baru kita kinong kita juga SSC benar hamil. Kasapa kamu ni atlet ni don senda mapi wat kita kiti. Mapi fide kita ki lifeline mapi fide lifeline mata kini kihat beri mata ka future joki. Baru ni pinang ya terstop dan gesukman. Ngai bagi don bagi sihat maka don mudah bersih. Tambah mendai tanya SSS. Mentah pelapoi sekabakan way, kabakan A next scan, lesi kabio F kat don purom biang dia di sisi. Bak nak kabakan R terter. Im sekabiaci. Nalewas mulut kejikeren ketika orang bang dia cakap. Karibhoy district kadeka way naga area kabakyu state na kejelang kita. Hidupan tip kita. Nak bentar electricity rate South Nen mencuat kadang nama. Dari this year plak touch 70%. Dikatakan di pulau berkerap. Kawai kebangan masuk kena abang akhir marwai kejikton kisah bahalang. Ada jelah kejumi. Lada kembaklah presiden korekina. Mduna ya kapraspa teli. Kembaklah jadi mduna ya kapraspa teli. Kisah bahalang. Ngasusim. Wei kisah bahalang. Lau tre bahar tangcis pak ye kibriu jelah jadi mi kan mustahil. Terabur. Tangsis pak jing pi. Denrei i kumpa kaya lamban macam ini. Mak yang ada dekat berapa. Denrei kebangun ban om ke message ya perok kisah malam. Kajing temu ke bawah. Tambah di bandon ke download ke semua. Kecil temu ke bawah. Manu ban-ban di political party. Kecil temu ke bawah. Lebih ban di politician. Si kedua. Kau persetujuan dengan kita. Deh. Oh, tu besar orang bukan bukan tahu. Bukan nilai pujian bukan. Hari itu di pon ni jodoh berapa itu tahu. Kadang pulang itu tahu. Ngambil susu rumput. Dari.
Kami ngawi lim ngawi. Tan bala kadonut joma kabasmur. La kadonut ubak meronbon ubak Jason kabasmur. La kadonut kinong yalang kardio F kade basmur. Kaji kelas. Ngapa benom kata. Nani tu intinya ni tiga population ng palapi. Ngakan mau yang aku ubah sila, badeng sila memang baca sila om hinu kibiok kon kasan kan remote in iboskip. Ngapit ngong kade. Katay ka boundary ang tay ka boda na isyong mano. Mano jaga. Hitun som. Hit umar rebon sen. Kecingay ba? Tenang kata daw ng suman ko. Kung kisen ko. Tong ini fokus sa jadi isu. Kapadot ka. Nanakren mati perlu meli. Lihat dan review ya ke existing land transfer. Lebih utama. Balik kita betul betul lagi beliau kita hari bekerja kan. Ni jadi manusia barista, legistar setiap hari. Jadi lebih mustahil kita. Kita tang nama bangin bangin siap bangin kita. Legistar sekali pakai jela. Kita diam soba, lada aku nak kis, bos bayar. Hidai kita kiki bangong ini, niat senang berjapi. Tambangan next step, ubleu dalam. Bangin job. Ia kacing anggur jumuk pak jumuk celah. Kata kata tadi tu benar. Kebaan. Ngalai kerenteng ini seng balang. Hau aja kegunaan ini pas ya ke leboa. Opini dia. Don kiseng balang begitu. Nama ongkos rumah senar. Nama ngikren bah na banwan kinom belah na bahasa nihimsa. Mensuat isu isu evaluation dari this council. They menyipai bahagian hapok student, but haka judicial scrutiny ngisian bangi hak dan keadaan lajok. Ini tahu kan keleboh. Bahkan keleboh kebamut bahkan state government kan I license. Ya kita di bawah tray. Si tension in renew yaki. Nak mentah kelebo. Lalu dikasih tu mikladon nak mentah kaneka, nak mentah security services. Why not for labor services? How agency? Kot nabaro hari India kinawan memang trace ni tambah lembaga joki. Register lagi. But they don't human single responsibility. Laradon u kontraktor A. Uong bangadon kampri u sampumon. Mangi pramangi kedon. Kipan na kaat BOF ay sesatu. Kaya BOF ke warah ni bihar. Kamali. Warah bihar lele. Tabatang siya ketang pulay be no. Katabi kita. Henry syukran bina isi dekar. Tambah pengkoi nalar, pengkoi ukar. Long benar.